brobedo kwaluogi kinde duto. Kaodhi nyime en moko kuom jodak e kaunti ma Kakamega koni ok gimor kod paro mar bajet mar hik omenda ma 2025-26 matend kaunti ma Kakamega ochwalo negi ni mar ok oting'o chenro mochuno kaka mag thieth kod mag lony manyasani ka giloso e kinde gwelo pachgi ewi bajet mar omenda maromo bilion 18.1 kotelnegi kod John Morris mawuok e sub county ma Matungu mokoni gidwaro ni komiti mar bajet e kaunti ma Kakamega opogo bath omenda maromo milion 338 motengne apisi mar Governor Fernandes Barasa mondo chwal ne sekta mar thieth. Jakom komiti mar bajet e od bura mar kaunti ma Kakamega Gildon Shioso singone jodak go ni pachgi ibiro nywandi e lipot magidhi pedho ne MCS e od bura mar kaunti no maromo bilion 1.6 ne sekta mar thieth to ne sekta mar somo ketne maromo bilion 680 kapuro to nigi milion 742 sekta mar pi kod lokruok chal kor lwasi oyudo milion 902 to bunge mar kaunti no oyudo bilion 1.37. Vinya mwananchi wa kawaida. Jambo la kwanza likiwa kuwa mambo ni mengi lakini vitendo vimekuwa vidogo sana. Na unajua vitendo vikiwa vidogo katika utekelezaji wa kazi yoyote huwa inaleta balaa. Hasa sana kuna mambo ya barabara yameweza kuzungumziwa katika bajeti iliyopita, ingine haijatekelezwa mpaka sasa. Tumekuja kutekeleza bajeti nyingine ile haijakamilishwa. Sasa tunashindwa kujua itakuwaje. Sisi kama budget committee tutakaa chini, tuangalie ama tufanye udadisi tujue hiyo milioni 300 inafanya nini haswa kwa ofisi ya governor. Najua wananchi wengi wamepropose ya kwamba ni afadhali ile bajeti ya governor tuikate nusu, tuone ile nusu iende kwa idara ya afya. Kama komiti ya budget tutaangalia tufanye udadisi na nakishia wananchi wa Kakamega ya kwamba tutawapatia bajeti ambayo itakuwa imeweka vipaumbele maendeleo katika kaunti hii. Katika ofisi ya gavana mambo mengi ambayo yako kule sio mambo ya maendeleo, na haja ya mwananchi ni maendeleo, sio hii 200 ya facilitation. Kwa hivyo hiyo pesa ipunguzwe haswa iletwe katika wizara ya afya ili wananchi wasije wakakosa madawa kwa vyovyote. Sio kwamba tunachukia afisi lakini tunasema let the right things be given the right priority, viwekwe mbele ndio tuone